I'm Glenisha Tarantal, Junior Project Manager for Karoo Carter, and we're currently at Tukumzris Community Hall. It's a few meters outside of the city centre. Normally we do our processes here. Karoo Carter itself is a research process and a research project going into the community itself, gather the raw stories of Oudtshoorn, and then also we analyze the stories and see what will come from the research that we've gathered. And I said this year, the focus was on the queer community of Oudtshoorn, so the whole process is not a forced process. So this year we have the Kiki exhibition that is here at the Tukumzris Community Hall, Kroon and Confetti theatre production, and then we have the zines, we have the Queen graphic novel, and we also the other merch that we're selling here at the Tukumzris Community Hall. My naam is Rian Visman. Ek is van Oudtshoorn, gebore hier. Ek is akteur. En ons is hier by Kroon en Confetti van Karoo Carter, die produksie wat gaan oor queer ideology. Kroon en Confetti is 'n belangrike projek vir ons gemeenskap, want wat ons hier nou doen, ons is in gesprek met mekaar, ons is in diskurs met mekaar, ons praat vanuit ons harte uit, ons stories vanuit ons huise uit. En baie kere binne ons huise is ons mense nie opgevoed binne die queer gemeenskap of wat dit beteken vir 'n queer seun om binne so 'n heteronormatiewe samelewing te lewe nie. Wat nou lekker gebeur is, as 'n gehoor inkom, dan voel hulle jou storie, hulle luister en hulle kan saam praat met jou storie. En sodoende wat ons dan doen is, ons deel dan met mekaar ons narratiewe, waar ons vandaan kom, hoe ons vandaan kom en waarna toe ons op pad is. Dit is hoekom dit so belangrik is.